To je zvenel tok indijansko. Mi da so bili full avatarski. Full avatarsko zdaj. Danes bo pa testali vse naše kavice z gobami in bomo probali ugotoviti, kera je kera. Ker jaz imam to doma, to skozi pijem tukaj. Jaz pa skozi pijem to, to sem že probala in imam to doma. Tako da bo vidi, koliko so najne borbončice izurjene. Tako da bo zdaj to vse na hitro pripravili in pol bo testali. Ok, a se nam kaj sanja, kera je kera? Fuck, kera je kera! Test, ok. Zdaj so iste šalce in ne veva, kera je kera in zdaj moramo ugotoviti. Jaz mislim, da je ta 2.0. Ne, ni. Ta je Space Goods, 100%. Ne, ni to, ta je Space Goods. Ta je Soma. To je fix Soma. A ne? Imaš prav. Hvala. Ta je full Space Goods, je to čokoladan. Zdaj se pa toliko nadrogirali s kofeinom danes. V tem snemanju. Jaz sem spomnim, da smo mi na zadnje sprobali toliko veliko stvari, cukra, vsega. Ja, pa če spočutim, kako sem biti. Mislim, moram počiti. Mislim, da smo prav ugotovili. Mislim, da smo tega sam že toliko veliko spili, da tako mava v mezinčku, kera je kera. Evo slovenski izraz za vse gledalce. V malem prstu ga, momo, čuj.